Ano Belen? Yo, tinas sangsangan na yo. Tabe pada lamban singan kupulungakan la bendan rara pak daute tangana sondong lete bet suke bulan pak daute limbu balana tanana samba lalangan pak duka mak tundu maleso lako batang di kaleta lain dek pak mekutin pisaungan lako tondon kabatang tak kumatabe kita merakaturan untung pubaturan na tongkonan Allah toyoni ende kungkala paparaya tandok bulana ende sungan kulak mangkata pelembu naya merakatu kada teman kata kutu dan kalumpang jembalaran nampak dawa tetangga nasondong turampul lami pasundon rek telolokana tabisa rautu tapokok tentatasi di rantayan tuyu dawa telimbu balana tanana samba tulami pasundon rek pendaunan tabe tapasi bainek talamin dekada sumbiaran dan dipuruki tapasi lepak pamili ni desa aburan darat tongka di laki lagu tengah kure sumanga kada sang buku sapak rakyat boleh lihat kumogo tibok tingko jaran dan dipudukta anggapang loloan sangka todiang nabara lamai tetangga nasondong lamai tetibuk tambena mananga banua lagu kuah tongan kukuah mati umbai tuallo sangmai tekulak mangka di pelembu nanai si korok londong taruk pulauan na puang pemasa lamai lilik na buntu tongko si kutit tiang kalak lalosukan daurena buang kali lamai tongkonan banua surak kalaulu lilik lembang ngalam tio si bundan mali taruk turiang na tongkonan pandanan pak tenteng na pasui lalong lamai lilik na padang ribala batu
pantaranak na tungkunan base pangloloan na tiwa padang lolo sumanik na banua kasalle lamay lilik na tungkunan pasang limbong diong balaran nampak tasik diong rantian tuyo antalangan nung nembong bulawan bisara malakdik gubrak daksina tinggi bisara nisabungan na tatanda balo alo totimo taruyang kaboro tikulak mang katapelendu langan ladi pamatua induk ladi pabanu karurungan manas sama kumua kami dosang mai Kure semangat na sampai to di parayannya masih yang selalu lembu tamata lingararaki kami to mak kapodang naok mabuso palempang lidan tama suling bulanki kami to mak raputan lang kumua inde kami utara tumilan di rampun tumpu batu ranking kalah paparaya tandok bulanki kita matulin bongjong balaran nampak to yomi kulak man kata pelendu naya betul bisa raman kata kutu ton tatasi di orang dian tuh tulangan lari pasundun rek kelologan upu pendaunan na ton tatasi di orang dian tuh tanda balok indah kulak atau marasan tu talambi mati Allah temu apa tahu tangla narandang kide kaya torroto manga tangla nabirin kia bedang torroto mikutanan kumua tumbariakan na nabutung maka lain-lain pamba nate tondok sengah-sengah pesulunan nate pangleo tabe ikuaman ton tasungkun pada diong balaran nampak ton tatasi di orang tuyu untan nabalo itu kulak tomarasan dong duka-duka daun tetangga nasondong yang demai sangka tangan di kapang-kapang naurung tiang lototemo si tongoan sangka batu alu kunatingayan ke tongkonan apa kalangan kan dimak kurna sumanga endek kan dimak boleh paraya kami yang gato makrapu kumuatan tarrata kada turu diong balaran nampak nimak tudan tumiran dan dipurung na tomakrapu talang masolana sang kumua ditandai reka nalako telako nabuntu sangka batu dan batu-batu tilasi di bermain para lantarroi painanna taurung garaga kada turu kumua lata pasundun rek kelolona lata paupulangan pendaunanna india lu narampanan kapa nasengak kolam torroi padukainanna kiurung tolelangan matur dumaleso kumua tabe pada masih yang salur kaduka tamasuling pato malinta belanna kisea tinggi dawe tetangana sondong agar duka tunatingayo tetongkon tanginayan tatongan tang labak ting takumua mintuna pangrapang tortolino nang puang sambak patulalikan lantang analangi laun sandatongan ni susira lantian lototemo lantikula tarande lulangna ina apa narampo barrak mariring masal jadi tapasundun milangan lolokna tapobu pendaunan na poro naman dak mantaran kure semangat apa inan kalua antama solanasan sampai toding parayata antama pembaluangan limba mahirin lah untuk lagu-lagu malina dia nak masola dua langsung pun berkelologan hukum pendaunan nagu ami kadang nadu kai merara sumpung puduk naik di bulan tumandak dia ini daw tetangga na sondok bimbing pangalung datu-datu na daw titu tampil na tanana samba imbe gayang siuraku tarapan sang kalamaku lenduk mo kumay ang kurando palako dena upa tapu upa paraya tapu paraya nakendek kalo pada lakendek ya tuata langan bulan pada langan parayata laun kalo tangan lagi usai paling guna bulan Iya. Cek na kan, gimana itu? Token di kelang mana? Kagak benar pak. Cek na.
Doon kami kungkutan ni Papa Arinsa. Kubilang, mobil mo tadi. Kapag at tapi Yan,